Te manaaki tō keke I te hunga haua. Opening announcement. This is Te manaaki tō keke I te hunga haua, narrated by Tanya Reid in the Blind Foundation's Parnell Studios. Indexing. This material is prepared in several audio formats. The Daisy edition has one level with a heading for each of the sections in the printed document. The MP3 version is a single file for the whole document. Contents. This short document has no printed list of contents. Heading and footer. There are no headings or footer in the printed document, though pages numbered at the bottom right from page 2. Te manaaki tō keke I te hunga haua. He aha tēnei mea te tikana hauātanga. Ko te kawenata a te kotahitanga o ngā whenua o te ao mō ngā tika tangata o te hunga haua. He whakaitanga mutika tangata a ao I hainatia e Aotearoa I te tau 2007. Ko te pūtake o te tinkana he whakatairanga he whakamaru, he whakaritia no hoki. Kia whakawhiwhia ngā tangata haua katoa ki te kato o ngā mutika, tangata me ngā wātiautanga waiwai. Te aro tūriki I te tikana hauātanga. Kia kotahi neke atu rānei ngā whakahaere mutuhake o ia whenua hei whakatairanga. Rauhi me te aro tūriki I te kauneke o te whakatinana I te tikana. E toru ngā whakahaere motuhake kei Aotearoa. Te hono nā o ngā whakahaere o te hunga haua hono nā DPO. Te kāhui tika tangata. Te kaitiaki mana tangata. Kei te mahi tahi enei whakahaere motuhake ki te whakawhanake I te anga hei aro tūruki I te whakatinana o te tikana. Tautoko I ngā take whaiti e hira ana ki te hunga haua. Whakarato tohu tohu mō ngā ture, ngā kaupapa here me ngā ritenga ka pā ki te hunga haua. Uku pūrongo ki te kotahitanga o ngā whenua o te ao me te pare mata. He aha te tūmahi a te kaitiaki mana tangata? Ka ahei te kaitiaki mana tangata te tūhura amu mō ngā whanona whakahaere o ngā umanga rangai ka wanatanga tera ka pā ki te hunga haua. Ina tūhura e tētahi amu ka whai whakaaro te kaitiaki mana tangata mena kua whaitake kua tohekeke hoki ngā mahi a te umanga. Kei roto I tēnei ko te tiro mena kua whai whakaaro te umanga ki ngā matapono o te tikana. He motuhake, he tōkeke, ngā mahi a te kaitiaki mana tangata, ko tōna whaina he tōtohu I ngā otinga whaitake. Kaore te kaitiaki mana tangata e tūhura I ngā amu katoa. Me mātua whakatau kei a rātou te mana ki te tūhura ka hiahiatia hoki tētahi tūhuratanga. Ka ahei hoki te kaitiaki mana tangata, te tīmata tūhuratanga me te kore whiwhi I tētahi amu o tira mena he take whānui ake hei whakaraite. Te whakapā ki te kaitiaki mana tangata. Mena ki tō whakaaro kaore e whaitake kaore I toke ke
Nā mahi a tētahi umanga rangai ka wānatanga ki te haunga hoa. Ka taia te whakapā ki te kaitiaki mana tangata mā te waia, imera, reta, wai atuhi rānei, kei te whārangi tuara nā kōrero. Mena kei te hiahia mōhio anō koe mō nā mahi a nā whakahaere motu hake e toru. Tōnua te matarere Making Disability Rights Real. Ka watea hoki tēnei matarere I te tuhi matapō. Te whakapā ki te kaitiaki mana tangata. Waia kore utu 0800 802 602 www.ombudsman.parliament.nz. Imera info@ombudsman.parliament.nz. Mira Pouaka Poutāpeta 10152 Te Whanganui Atara 6143. Waiatuhi 04-471-2254. Nā uiui ki te tari 8:30 I te ata ki te 5 I te ahi. Mane ki te paraire. Te Whanganui Atara Papa 7 70 The Terrace. Te Whanganui Atara 6143. Tamaki Makaurau Papa 10 55265 Shortland Street, Tamaki Makaurau 1010. O Tautahi Papa 2 138 Victoria Street, O Tautahi 8013. Ka mutu e konei. Closing announcement. That concludes Te Manaaki Tōkeke I Te Hunga Hoa. This narration was by Tanya Reid in the Parnell Studios of the Royal New Zealand Foundation of the Blind. Thank you, ka kite katoa.